Gardop Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjupon. Karli tang bidia sing lek thea phan ningka ni sike pleng kachike mopon. Nijang Karbi Anglong Chinthong constituency ke parlo rongkang nang lek thea rong jaluk lang teng kedam tang suri hinira inkoira hinia ningkat phai kuni ni phaing koira hiniani mukrolo adaya wipin pen apran kedam nang ilituma khianok bi Karli tang bidia sing lek thea phan ningka ni sike pleng kachike mopon a jaimek ahem adonara batum ahin pen mesen pen pechun pon la sonsi la bang solo la khaing koi LAC APHLC boithalangsu Bikrom Hansi lapen Chinthong rongarak apin po lapen adonara batum chitongdun lapen bang solo ahemasor pen nangapachini dunke bang jokta council kachari ke thekidingatum bangwi lapen Chinthong local MSC ta bangwi pusi nangpachini dun lapen department asor bang jokta wangwi wangasonte ning samparji pusi ai ka kleng pen nang pachini dun lapen bang solong kedam tang Karli tang bidia sing lek the ahem CM Dr. Tuliram Rong Hang kewang hot kachachak tekang long ilo bui pen chirikang nang lek the rong an pewer blog atowar nang pipopu kichak tekang alam chak tekang nak chipa pleng asonte rong aradatum ningching samparji puta chuningri pedopot Amri pen hemari bongrong Karbi Anglong News. Lage kacilar bangat teglong lepi nason si teglong lo. Kami aprangsi pininil tum ladak led bidasing lekhi akhi hai alang li hem nang kahom ridun bang lain lo. Alang li akhi phan Karbi Anglong der phan kaci song pen alang li apran dam nang si pini bangke ningkani si kepleng arni son lo si itu hang le cirap dun wedat sta ahema sor dulang asu do lapena kisar tum dulang familia tum dulang na tum phan aning kapang tangi phan aning apa thi phan sin tum je tong lo lapen alang tum phan tum je tong kang long lo la si ansu se alang li tame arnam long an se pa do dun thuna lapen tum khe ka che song long alang li tame arnam hir jume pen han pachirap dun bom lang pu sing tum dak je tong dun isung hektik lo kaprek akisung ke cithan yok por lo towar pusi hangkong lo sita towar anta isi bak atowar danang anta idum kimesen tu banget teglong le tangjang jaluk lang teng son arong tuke Karbi Anglong rat ke jaluk lang teng arong du pada chini chute de lo la elituma bidasing lek ke hai cewoi juyan sidak jaluk lang teng arong du la si tuar da nonang tung wang tung de teglong ji sang ti le harleng oi mur teglong le nang itu thela bidasing lek ka cewoi abang ar pum ke pon ji pha ala so hot JCB penang phuk phui lo hala nang phuk phui pen ke piniar ni ta tuar ar pin lo la pa hala nang thok wu long le ta non lang pon lap lo bi athe ma harlong bele apang tang bele ka semar ga limati tuara ku nga repen phuk phui si ka panai jot mati masi alom so pan temporary ani si phan la son si chaklang del asila so ki sunga chapa jog ye phan bangke Chinthong constituency rat tame ning sibi pamme nang poje ilitum akin japon ki chok che tum han bangke tum ingwai vedet nang kang wai we ke arni wang le tum kang wai long ali la election arni tum ingwai dum pamme nang la lo mende tum ki sung ben bang tum chapa jog onji kali tang te ningkan ko ra photat padam juipo non ningkan phot padam juipo ningkan kep ningkan krep photal posi tam bom la sinili ning che theo Chinthong rat tum aprang son galilo non ke lang litum kamat haja kong dolo tabang so ka celari phan nutin arat long selang litum aning sibi pon po ning thel Unity Victory and Prosperity Rally Sarupathar MSC Apartment Dilaujan Lakha ke thompat huak lam along ke paman pon Lakheng ko rahini Sarupathar MSC constituency hangkang Apartment Lakha ke thom Dilaujan pat huak lam along Karbi Anglong Autonomous Council Unity Victory and Prosperity Rally amai paman pondu Unity Victory and Prosperity Rally amai along alohi sarpo aman pen CM Dr. Tuliram Ronghang Deputy Speaker Dr. Numol Mumin MLA Dorsing Ronghang MLA Bidya Singh Ingleng EM Surjo Rongphar EM Omar Singh Tiso MSC Kadom Terangpi Chitong Dunlu
Anparta bangso amayalong Sarupathar MEC constituency angkang non kachari bom BJP Racharya song atumsi ason son kaching thor asaya motami BJP atumpensi nang pinang pajir pon thekji lasi Sarupathar MEC constituency kapaching thorji aphantami non ningkani si angbo Sarupathar MEC arlo towar me langpen danglo kaching thor asai patang pon etpoputa bangso amayalong pen ningje pon Sonsi United Victory and Prosperity Rally Amayalong, Congress APHLC, UDFS Lapen, Independent Pen Kadokave, Bang Paruplira, Pokebra Pli, Apai, BJP Racharya Song Along, Armuchip Ogdon Si, Kadokave Apanta Dengpon Si, United Victory and Prosperity Rally Amay, Misen Pen, Pachun Pon. Bukajang Pesar Kurubi, Karbi Anglong News. 20 জন যদি সদস্য থাকে তেওঁলোকৰ 2 লাখ টকা এই গোটেইখিনিবিলাকৰ পূৰণ কৰা স্বাৰ্থত আপোনালোকে জানে বুকাজান স্থানীয় ৰিপৰ্টাৰ আগতে কাৰ্বি আংলং কেছ সংঘাত সদায় কাজিয়া কৰি থাকে এইটো জাতি কাৰ্বি ডিমাচা সংঘাত কাৰ্বি ৰেংমা নাগা সংঘাত কাৰ্বি কুকি সংঘাত কাৰ্বি বিহাৰী সংঘাত কাৰ্বি নেপালী সংঘাত কিন্তু সেই নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শাসনত অহাৰ পিছত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত কোনো জাতি জনগোষ্ঠীবিলাকৰ সংঘাত নহয় আগতে কাৰ্বি আংলং আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াৰ উগ্ৰপন্থী জন্ম বহুত কিন্তু সেই উগ্ৰপন্থীবিলাকৰ লগত জন্মটো হৈছে কংগ্ৰেছৰ শাসনৰ সময়ত কিন্তু সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিছে কাৰ নেতৃত্বৰ হৈছে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত অমিত শ্বাহ গৃহমন্ত্ৰীৰ আশীৰ্বাদ আলাপ আলোচনা কৰি শান্তি চুক্তি কৰা হৈছে 6টা উগ্ৰপন্থী অন্তৰ্গত আলাপ আলোচনা কৰি শান্তি চুক্তি হোৱাৰ লগে লগে কাৰ্বি আংলঙৰ স্থায়ী শান্তি হৈছে এতিয়া কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত সংঘাত আপোনালোকৰ সংঘাত কৰিব দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে জানে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত যোৱা NBC ইলেকশ্যনৰ পিছত XCM মজাৰী হামচিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি XPM চুমাংটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এক্স স্পিকাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল বাজং কিশোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি MEC আৰু প্ৰায় কেণ্ডিডেট আছে APSLC কেণ্ডিডেট পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰপিছত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট পৰা আৰম্ভ কৰি কংগ্ৰেছ কেণ্ডিডেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যোৱা কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত সেই গোটেইখিনি কেণ্ডিডেট আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে টোটেল এটা বছৰৰ ভিতৰত প্ৰায় 31,000 বেলেগ বেলেগৰ ৰাজনৈতিক দলত ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দেখা গৈছে আপোনালোকৰ এই প্ৰগ্ৰেমটো সাংসদগৰাকী উপস্থিত নাথাকে তেখেত কিবা অসুবিধা হৈছে বেমাৰ আজাৰ হৈছে আহিব প্ৰায় জেগাতে এটেণ্ড কৰিছে দুটামান জেগাতে এটেণ্ড কৰি আহিব কালি নেক্সট প্ৰগ্ৰামত সাংসদগৰাকী এইবাৰ টিকেট পোৱাৰ সম্ভাৱনা কিমান সেইটো মই নাজানো মইতো টিকেট দিয়া মানুহ নহয় ময়ো MEC টিকেটটো ময়ো বিচাৰে মানুহ গতিকে টিকেট দিয়াটোতো কেন্দ্ৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে মই নাজানো কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা তেখেতক ছাপোৰ্ট কৰি আমিতো ছাপোৰ্ট আপোনাকো ছাপোৰ্ট কৰিম আপুনি যদি টিকেট দিছে আমি পালে সহায় কৰিম কিন্তু BJP টিকেট হ'ব লাগে টিকেট হ'লে হ'ব Farokri Sirkebra, Incorrect Trokaning Kan Pendaihuri, Lakha Isi Baptist Church, a Mondilialong Pastor Keklem Cheng Karlitang, Kichu Singnar, Kakojana Mondilialong, Ati Piradim, Kahumri Lapen, Anam Kardom Pidam. Bangso Mai Chipahem Pupon Laki Dun Pastor, Rikipson Singnar Penajoksi, Bangso Kachikimo Ponalo, Mai Chari Ponlo. La Sonsi, Pinipai Kuninipai, Inquire Hiniani, Daihuri Lakha Isi. Baptist Church pen Karlitang Kichu Singnar Pastor ke Manching penapot atipit Kakojan Baptist Church Amondilialong Kachikimodam Anparta Tipitalo Reverend Davidson Ingti ex-executive secretary Karbi Anglong Baptist Convention Matithi Hekpen KBC Alangli penajoksi Tipitalo Kachikimo Asayalong Karlitang Kichu Singnar Akayalamo Thanponlo Karlitang Kichu Singnar Alangli Sopin Sowe Soarlo Banghini Aklingsi lake Karlitang Nilima Singnarpi Lapen Akibiamen lake Karlitang Kajor Singnarpi Karlitang Kichu Singnar Asopia Kibialongsi Chidodunlo Kakojan Amondulialongsi Lapen Ring Tigan Karlitang Kichu Singnar Akayalamo lake Farokre Sirkebra Krip Hoaning Kansi Jisu Kristo Apan Ki Kroyang Tek Lang Parbib Enlo Alangli Phan Karlitang Kichu Singnar Lang Parbib ki en mati
baptisma ki pipon laki America pen areng ke logatum arideng Reverence J.M. Carwell pen ajoksi kako janalang royalongsi hola sohut keleka monduli alongsi ki kroyang thek baptisma endulo keleka monduli pen dai hurian ke helowing ajoksi missionary sahab pen pin khat ponsi kardom kardi kesu ki un hut punon akasiksak dokok jipu matha ponsi hala so hut pen pharokrisir kebra inkoira tro aningkan daihuri singnar baptisa monduli nangseng thulo lasonsi pharokrisir kebra inkoira tro aningkan monduli e det pen alangli phansi pastorar pu pilo alangli karlitang kichu singnar kachipa bihek abang la joksi non bang bomsi pining suri hinira inkoira ke thom aningkan anke ningkan pharo ke chokji aphat te bokhetlo la so jok centenary jubilee aprang kachiki modam mate kachima thadam thu ajoksi pini alangli theri mate ati piralong an humri damlo akar jong sining reng me kidodun thek pemeji aphan sitame daihuri Lakha AC Baptist Church amonduli pen puthot adiman pali damsi hirjume sitame hang pipono daihuri Lakha AC Baptist Church Pastor Moses Singner lapen Relipson Singner dun pastor deaconess secretary banker lapen members nimarli Risonimso anparta pinangan ar muchitong dun pen hirjume hang pidam pen mesen pensi bang sosai pachun polonglo dolamara pen dorsing tokbi Karbi Anglong News Harakhat College Karbi Student Union ahin pen chipatir piponsi ingdeng krisi Karbi Fresher Meet Come Social Meet kipamanpon Phaikuni Phainkora Hiniani Harakhat constituency ke paro Harakhat mini stadium along Harakhat College Karbi Student Union ahin pen chipatir piponsi ingdeng krisi Karbi Fresher Meet Come Social Meet kipamanpon Bangso jai mek pachon ponji aphanpura Harakhat College Karbi Student Union amaipu pardes ingti lapen kongchon bang mirlen rong hang pia tumpen jalen ponsi mesen pen pichon pon Bangso mailong aluhi sarpi amana pen kachetong dun laki Difu Government College along Assistant Professor Department of English Ma'am Maggie ingtipi lapen alhia mana pen kachetong dun laki STO Irrigation Department Rakesh Teron Harakhat Municipal Board Chairman Bidya Singh Teron Rukasan College Union Body Thongnokbi College Union Body Difu Government College Union Body Difu ITI Harakhat College ex Union Body Lapen Harakhat College along Loke Thana Bang Phubang Phiatum Pen Chenglok Ke Ongdung Man Pen Kidoatum Chetongsi Akimi Lo Charlie Abang Phubang Phiatum Aphan Kangthum Karnea Jaimek Mesen Pen Pechon Pon Phuloni Pen Aroning Tikathar Karbi Anglong News Tinidap Jaime Gibi Ponanje, Indengi isi Karbi Freshers ang social media no. Hindi naman ke Ludi Sarpieteng sini di mana Hamoto. Tapi dah potong dompet ni ni ngarong ko. Tapi hidup tapi ni just net pen ke. Da Harakhat College Karbi Students Union. Amai tu pencenglo, tapi lalu long cegat itu building bilang GS, tapi alam itu tak tahu apa iklan tu, cegat tu nampak itu, kami keceng ke, jutik anda ini si pepek iklan kita, cegat macam tu kita tahu ni ngarokku, lah songa, kondong Abin tulang he, alang itu kita ngapa, ceruk isi, abang penting si kami ameta, penting tu pokka, ciring dunsi, cingkang dunsi, labang so Karbi Fresher si kami si bipon, labang si kami ni kondong lo, penting kita itu. Tapi penting sumpot cok kali dari si alang itu penting kita, cingsi bang he, lingkung cok, labang so kan mesti kita tu, berpan si kami, nampak lang kono, tapi kita tidur lo, penting kita orang itu.
Kasulong, ano lang nulo, nada assistant professor, si Haido, sa peso si assistant professor, hindi Haido. Alam ito yung peso kami mesem, alam ito yung handphone ni Anglong, alam ito yung sumar, kuson si non-ubi, kapagpang ko ng Gma. Orang orang saya keputusan saya adalah itu macam kalau untuk jadi doar di Jepun, paksa pun, itu adalah itu arti tolong tu. Tapi dua pacar ni pen itu itu gian ke long pun, tapi gian lah long itu kami pun nulis kami ke hak dia Jepun, tapi itu hak. Dua pacar ni pen itu long pun, tapi so lama pak just semet alang itu arti ni pun. Tapi kalau itu lama so freshers, macam rumah lo, alang itu kejong pun nanti kita transforming society through education. Dua pacar ni pen jo ham kecela, jumlah bangsa itu salah. Jauh lebih alam kita kan pondok, dan itu kita ni dalam arti jumlah. Langsung tak kasih ni mereka tahu, semua orang kan. Kebe alam ke lapulo, nanti tu lo Charlie nampo, lo ka Charlie jong lapu cerita di desi, lapu pas pe or pa ay lapu kami desi. Mesen pen Charlie lo, pulo tang te arne bang itu opportunity lo, pulo tang te ini tu tang jo kasus ini tu cerita me mesen pe si certificate cerita me ni long tu je, certificate ke long tu jong kuali. Anu kapre tu jong si mesen na percentage long tu pulo tang te ini tu semua cerita me long tu je kuala pen si ini tu lo, lapu langsung tak si lo ka Charlie lo, alang itu cerok dok yang itu nang je. Arni bang ka Charlie lo, alang itu si tami ako. Anu kapre. Now we have Uwi ni tu manggo, labang so kacimon seroy, kacerang seroy lah. Do nang je, labang so lang tapi je. Alang itu patang ko. Tuning di pang sabi, labang so lang kasi so here are lots of music here on the other side.